Voditelj Hank se javlja iz grada gdje odvratna rušilačka kapsula razara Pork Billy. Cool! Pozvana je super tajna vladina agencija da zaustavi vanzemaljsku zvijeru u uništavanju naših luksuznih hotela i otimanju naših najboljih kuhara. Ne možemo je zaustaviti, ali naći ćemo mi jače oružje i vratiti se čim prije. Za 3-4 sata najviše. Manje priče, više razaranja! Hej, nije li ono naša kuća na TV-u? O ne! Uhvatili su Merija! Ščepali su Suzi, iako mi je sad lakše. Moramo nešto poduzeti! Moramo li? Suzi su oteli vanzemaljci! A da! Eugene, uništavaš grad! Zovem se Bling Bling i uništavam ga za tebe. Nakrcao sam svoju samačku gajbu najboljim i najskupljim stvarima na svijetu. Kuharima i opremom koju ćeš obožavati. Hvala, ali nema šanse. Brišem odavde. Čini se da si ljuta. Možda bi te malo sladoleda moglo ohladiti. Kako možete sjediti ovdje i jesti sladoled dok je naša sestra zarobljena u luđačkoj vanzemaljskoj čahuri? Zato što su crni i bijeli rekli da će naći oružje i uništiti ga. Pucaj! Nisam ovo očekivao. Zanimljivo, ali neću pomoći Suzi. Ali ona je tvoja sestra. Zaviri u svoju dušu i sjeti se svih divnih trenutaka kada je ona bila tu za tebe. Rekla sam ti da se prisjetiš dobrih vremena. To su bila dobra vremena. Mi smo obitelj, držimo se zajedno. Ta lotasta stvar je otela moju sestru, da ne spominjemo joj sladoled, a to znači rat! Ali vojska je upravo otišla u rat i izgubila. I to gadno! Ali ti vanzemaljci će se susresti sa silom kakvu još nisu do sad vidjeli. No, ne. Vrijeme je za Johnny X-a i Super Psa! Mrzim taj kostim! Dođi, mali! Ajde, ti to možeš! Leti! Idemo plivati. Platio sam dodatno osiguranje za dasku za skokove. Daska za skokove. A da gledamo film? Upozorenje, neprijateljski leteći objekt. Znala sam. Moja obitelj zajedno s mojom sestrom i mojim mlađim bratom je ovdje da me spasi. Da, baš se bojim. Nemoj početi film bez mene. Zla svemirskog kapsulo! Ne možeš se boriti s mutanskim očima Johnny X-a! Klinac u cool kostimu na letićem psu ide prema nama. Eugene! Ja sam Bling Bling momak. A što ste očekivali, vanzemaljce? Da, ali ja imam mutantske moći i ne bojim ih se upotrijebiti kako bih te spriječio da izlaziš sa mojom sestrom. I zato je puste. Koju to riječ tražim? Čekaj, dok se sjetim. To je nikad! Onda se suoči s bijesom ovog najstrašnijeg eksplozivnog pucanskog pogona! A ti se suoči s mojim gigantskim reketom za badminton. Plan B.
letimo niže i otopimo joj noge. Kapsula će pasti, otvorit se i Suzan će se dokotrljati. Ajmo! Crijevo za vodu. Ponese nam vode! Aha, sad te imam. Nema smradnog pogona! Kako mrzim Johnny X. I jesi li je spasio? Ne, ali dobra vijest je da Suzi nisu oteli vanzemaljci nego Eugen. To je još gore. Imam ideju. Odustanimo. Kladim se da se Suzi odlično zabavlja. Koristila sam ovaj mikrofon i prisluškivala kapsulu, pa ti mi reci da li se Suzan dobro zabavlja. Ne volim Suzi, ali nitko ne smije povrijediti Johnnyjevu sestru. Jel to ZX500 Pluto konverter i simulator crne rupe? Samo sam ga napravio za tebe. To je super laboratorij, ali nije kompletan. Mislim, gdje ti je bestežinska komora? O, zašto što? Što? U svijetu postoji samo jedna i ne možeš ju ukrasti lako kao sladoled. Kužiš? Pa, pretpostavljam da ovo i nije neko super mjesto. Onda... Pokušaj usrećiti ženu i nikad joj nije dosta. Pa, kapsula je od metala, možda je možemo uništiti hrđom ili tako nešto. Nije dobro. Nisam li vama špijunskim mozgovima rekao da zaustavite taj svemirski brod? Da, ne. Ne, možda. Dženja. To je Bling Bling, ne vanzemaljci. To je još gore. Ne možemo ga zaustaviti čak ni Johnnyjem X-om. Onda se moramo udružiti. Tko zna kakve užasne eksperimente Bling Bling planira sad kad ima komoru za bestežinsko stanje? Na mene je red. Da, ja sam je ukrao. Da, a ukrao si mene, zato miči! Dakle, kapsula se ne može osvojiti izvana. Znači morat ćemo napasti iznutra, a? Špijunski sustav pokazuje malu komoru za evakuaciju pri dnu kapsule. Nešto kao zmija ili netko tko bi se mogao pretvoriti u zmiju, mogao bi ući unutra, doći do komandnog centra i otvoriti glavna vrata. Onda ćemo mi ući i dovršiti posao. Da se pretvorim u zmiju i uđem kroz cijev. Ti si htio biti Johnny X. Sad idi! Dolazimo! Mijenjalike moći, uključite se! Uljez na brodu, uljez na brodu, uljez Šta na sad? brodu. Što je ovo? Mini kapsula za bijeg u hitnim situacijama. Slobodna sam! Mogu izaći odavde! Čekaj, onda video arkada, simulator valova, Suzini omiljeni restači, odaberi sve! Odstupi zli kradljivče sestara i suoči se svojim uraganskim rukama! Imam pojas. Okej. Gledaj ovo! Aha, protuprdežno odijelo. Johnny X, tvoje mutantske moći mi ne mogu ništa. O, moje moći ne mogu, bla, 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 bla. Vrati se u normalu! Nadrljao sam, zar ne? A sad da spasim sestru iz tvojih zlih kanđi. Suzan, tu smo da te spas! Zašto vam je dugo trebala? Mislim da bi trebali ostati ovdje da budemo sigurni da ništa nije oštetio. Dobar plan. Znači, tehnički, ovo je bio spoj. Ne, nije. I kako si mogao zaboraviti najvažniji dio turbo zabavnog odmarališta? Što? Jacuzzi! Ovo je posao za
Alisa! Ja! Ja ne idem unutra. Začarana zemlja Johnnyja. Mrzim kišu. Ne svačam te, Johnny. Kad je vani sunce, želiš unutra, kad pada kiša, želiš van. Odluči se već jednom. A? O, moja mesna štruca! Upravo je, znaš biti jako prevrtljiv. E pa ne više. Život je kratak, moj najbolji dlakavi prijatelju, i nećemo dozvoliti da nam malo kiše pokvari dan. Au, au. Okej, idemo gnjaviti moje sestre. Ako nas niko ne bude smetao, ovaj eksperiment bi zauvijek mogao eliminirati dosadu kišnog dana. Dosadno nam je. O, Sokić! Odlazi, Johnny. Testiramo učinak kiše na Lolovu psihu. Što je to? Opasnost ne prilazi. Ovo je savršeno! To je komora za interdimenzionalno putovanje koja nije spremna za testiranje. A mi još trebamo i 2 jako važna sastojka prije nego budemo mogli testirati. I zato ne ulazi i ne dire ništa dok nas nema. Pročitajmo znakove još jednom. Ovaj kaže opasnost. I gle, ovaj kaže ne ulazi. O, dobro, ostani ovdje i pazi na tužnu Lolo dok se ja malo zabavljam. Dobro, zabavljam. Puno nekišovite ili mlitave zabave. O, čovječe, kako je zabavno! Zaboravi, Johnny, neće ti upaliti. Wow! O, čovječe, stvarno nije dosadno! Ha, 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 ha. Prevario si me, ništa ne vidim. Stvari se ljuljaju i... Au! Što je to bilo? Nešto me dodinulo po glavi. Smiri se! Bar ne pada kiša. I pogledaj, tu su vrata! Pa, ovdje definitivno ne pada kiša, nikad. I vruće je. Cool. A? Nije cool. Uništi ih! Otvori vrata! Ne mogu naći kvaku! Sve su bliže. Vidim i sam! Ja ću te spasiti. Što se događa? Ko je to? Gdje smo? Gubim li razum? Ne, ali zemlju nam je otela zla dvoglava vještica. Cool! Oni mogu govoriti, vjeverice koje pričaju. Ovo je bolje od bilo kojeg kišnog dana, ne? Pa, bilo mi je drago čudnovate vjeverice. A ako biste nam sad htjeli pokazati put iz vaše prekrasne rupe da se možemo vratiti u naš svijet. Ali vi nama moraju pokazati put jer vi ste izabrani. Vi ste izabrani. Vi ste izabrani. Što kažu? Spiljsko proročanstvo kaže da ćete vi osloboditi naš svijet i vratiti ga u njegovoj bujnoj, plodnoj prošlosti pomoću magičnog eliksira. Čuš li ovo? Špiljsko proročanstvo! Špiljsko proročanstvo, a? Vole bi vidjeti to špiljsko proročanstvo. S veličanstvenom vojskom ti bi trebao uliti magični eliksir u okamenjenu fontanu. Njegova će magija proteći njenim venama i vratiti vodu u naš svijet. Odlično! Sve dok stignem kući na večeru. Idemo kući sada. To će tata biti jako uzran ako sazna da si prešao u drugu dimenziju i borio se s... Dvoglavom vješticom. Sad ste moji vi koji ste izabrani. Ah, ah, uh, ah, uh.
sam ovo naučio. Brzo, u pan, to je sklonište. Uhvatit ćemo vas! Je li to moguće, vaša ekscelencijo? Jer oni su izabrani. I kad je to zločinac pobjedio izabrane, pa zato što su oni izabrani... Vrata! Pronašao sam kvaku! Možemo se vratit, idemo! Zašto se ne vraćaš? Ne možemo otići. Vidio si koje smo moći tamo imali. Mi smo izabrani. To je bila čista sreća! Idemo! Ali čovjek vjeverica nas se spasio, sad mi moramo njega. Da, pa taj dečko je spomenuo i vojsku, ali ja ne vidim nikakvu vojsku. Pa, tako sam i mislio. Ja sam Trumfion, vođa pobunjeničke vojske. Mi smo izabrani. Da, znam. Mi smo ovdje da vam pomognemo. Njemu. Pomognite njemu. Psić ode. Bye bye. Ma daj, mi smo izabrani. Kad su zadnji put izabrani i izgubili? Nikad. Nikad. Izabrani nikad ne gube. Zato su i izabrani. Ostavljam te samo. Ja odo. Odo ja. Bog, Johnny. Bilo je lijepo poznati te. Iskreno. Bog, Bog. Ako se ne vratimo živi, ne razgovaram više s tobom. Fontana se nalazi u vrtu dvorca dvoglave vještice. Da vidimo, strogo je čuvan, manje nas je i znaju da dolazimo. Najvjerojatnije. Samo navalite. Kreni! Pobunjenička vojska se približava. Dobro, ovo bi trebalo biti zabavno. Idemo ih uništiti! Ovo je Johnny 1, dvoglava nakazna 0. Prema fontani! Zatvori ulaz iza njih! Aha. Rekao sam ti da ćemo izgubiti. Sad vas imamo izabrani! A? A? Ne! Pobjeći ćemo za dlaku! Rekao sam ti, izabrani nikad ne gube! Ne smijemo ga pustiti do fontane. Uspjet ćemo! Smrtonosni laseri fontane usmjereni na metu. Ma daj! Upotrebi svoje moći, izabrani! Zar ih imam? Ne znam, probaj bilo što! Ej, osjećam nešto. Prokleti izabrani ne radi izvan funkcije, izvan funkcije. Ej, imao si pravo, ne možeš pobijediti izabrane. A sad idemo osloboditi čovjeka vjevericu i ovu pustinsku zemlju! Ovo nisam očekivao. O, tako blizu. Ne kužim! Mi smo bili izabrani! Možda izabrane budale. Što? Ti? Ti si skamenila mog psića! Smiri se, usjena glavo. Dobrodošao u našu hiperholografsku virtualnu moždanu komoru. Ko, što? Gdje? Naše simulacije garantirano uklanjaju dosadu. Tu jesmo te, izgubio si. Što? Rekli ste da trebate još 2 sastojka da bi je pokrenule! Točno, tebe i Dukija. I nama bude dosadno. Nije fair. Baš je fair. Rekli smo vam da ne ulazite, ali vi ste ušli i mi smo vas pobjedile. Vi ste izgubili, mi pobjedile. Igramo u 2 od 3. Ovaj put mi pobjeđujemo! Neka bude 3 od 5. Samo naprijed. Zaustavi ga!
si u pravu, ovo je sigurno bolje od kišnog dana. Ja, sjećam se kao idiot. Da, ali uskoro ćemo naći blago. Onda nećeš više misliti da je igranje gusara glupo. Opa, povlačim izjavu, našli smo... blago. Još neka glupost koja nije blago. Izgleda ovo tvoje dvorište zona bez blaga. Što su još osim traženja blaga radili gusari? Otimali su drugim ljudima blago. Predaj nam svoje blago iz ruksaka ili ćemo te baciti u more! Trebamo još gusarske škole. Nema problema, samo da nazovem Crnobradog za par savjeta. To bi bilo sjajno. Žive li negdje u blizini? Ne, on je živio i pljačkao prije 100 godina. Zašto to nisi rekao? Kako sam ponosan, imam tako briljantnu djecu i Johnny-a. Zašto ne možeš biti više kao Suzy i Mary? Pa kao prvo, ja sam... Suzy i Mary su otkrile lijek za običnu prehladu. Ispada da je to ipak bilo obično kiselo mlijeko. A što si ti danas učinio, Johnny? Prebila me jedna cura. Samo ovako nastavite, cure, baš sam ponosan na vas. Bla, bla, bla. Trebat ću vašu turbovremeplov kućicu. Zašto? Kako bi promijenio povijest i poboljšao naš svijet. Ne. Idem po Crnobradog koji će nas naučiti boljem gusarstvu. U stvari, samo ćemo uzeti kućicu. Bog! Kombinacija inhalatora i plina za paralizu. Nikad ne znaš koji će ti trebati na spoju, ako ga ikad imamo. Nisi valjda stvarno mislio da ćemo te pustiti da uzmeš turbo vremeplov? Ne, ali zato imamo plan B. Znate, on i nije tako glup kako se čini. Kako si? Nakon što ste sredile Johnny-a, napravio je plan da se ja ušuljam ovdje, dok svi vi jedete večeru pola sata od sad. Zgrabio sam vremeplov kućicu i vratio se pola sata prije večere da pokupim Johnny-a. Sad... Nikad nećete dobiti vremeplov natrag! Nikad! Nikad! Bit ću ih obojicu kad se vrate. Ali, priznajmo, ovo je bilo jako pametno. Uspjeli smo! Crnobradov brod! Gle, gusarska zastava! Ne bi rekao. Da, kako ste? Tražimo Crnobradog. Zašto trebate mog brata? Molim? Ja sam bezbradi. Moj brat poznati genije Crnobradi me godinama koristio kao vreću za boks. I ja sam od tada ne želim biti gusar. U redu, a što si sad? To je obiteljski posao. Meni je draže raditi sa životinjama. Njihova ljubav je bezuvjetna. Samo želim naći dovoljno blaga kako bi svom ocu Sivobradom dokazao da sam opak kao moj brat. Čovječe, znam kako se osjećaš. Bezbradi, zašto ne možeš biti više kao tvoj brat? Moj gulaš nikad nema kvrge kad ga Crnobradi radi. Eto neprihvaćeni brat kao ja, mi smo iz budućnosti i pomoći ćemo ti naći blago! Jer mi imamo nešto što Crnobradi nema. Detektor metala! Opa, to je bilo praktično. Blago, bogati smo! O što sve možemo kupiti s ovim novcem? Tečajeve plesak! Nov novc u kuhinju. Prve redove za operu. Nekako mi se čini da ovdje nećemo puno naučiti o gusarstvu. U redu, dečki, natovarite to na brod. Ne, ide joho. A sad dajmo, i da nitko ne kaže...
Kako treba? Predaj nam to svjetlucavo blago, gubitniče, ili... Ili što? Nije ukrao blago, nije ukrao blago. Ili ovo. Crnobradom nikad ne bi potopili brod. Treba će nam pomoć. Johnny, iako nam imponira tvoj prethodni trik, donijele smo odluku. Nikad ti više nećemo pomoći u tvojim planovima. Da, znam. Je li ovo vaš zadnji izum koji će natjerati tatu da vas više poštuje od mene? Da. Naravno. Nema tebe! Zašto smo na gusarskom brodu? Trebam pomoć, a znao sam da je neću dobiti, ali bezbradov brad Crnobradi ga tretira kao smeće i ukrao mu je blago i... Ukrao sve blago! Pa moj brat uzima moje stvari, a da me nije ni pitao. Čovječe, znamo kako ti je. Nikad ti neću vratiti tvoje blago, nikad! A sad učinite nešto znanstveno da ga pobjedimo. Zašto ne? Sredimo ga! Trebamo ovo. I ovo, i ovo. Možda ovo. I ovo trebamo? U redu, idemo naći Crnobradog! Upravo se je ličio! Crnobradi, gledaj! Moje blago? Otmite im sve što imaju! Ne, mi ćemo odeti sve što si ti oteo bezbradom. Nećete nas zaustaviti. Naravno da hoću. Wow, to nisam očekivao. Šoramo sabljarkama Crnobradog i ide nam. A sad više ne. Bježmo! Imam duboko osjećaj da ćemo izgubiti ovu bitku. Mi pak imamo duboko osjećaj da ćemo dobiti ovu bitku. Ovo ja nisam očekivao, ali još uvijek sam jači od vas, čudnih, malih i dlakavih gusara. A ne smiju Johnny-a i dlakavog klinca nabiti na ražanj kad se oni bore za nas. Mada je to protiv naše prirode, moramo se boriti za sebe. Što kažete? Spasite Johnny-a! Previše ih je. Prestanite me šamarat tako nježno, daj vam blago nazad, prestanite! Prestanite! Uspjeli smo, što ćete sad reći, gusari? Ne, bezbradi, nemoj me tako ostaviti! Zašto ne možeš biti više kao bezbradi? Bori se, a opet je tako uredan. Sad kad opet imaš svoje blago, možeš postati gusar koji će ući u sve knjige. A u stvari ima malo veće planove. Tučan sa životinjama. Imamo ovu lasticu kao ljubimicu, ali nije baš za mene. Imam pravu stvar za vas. Papi ga. Dobro je, dobro je. I boli me bezuvjetno. Ja želim papiku! Ja želim papigu! Mi hoćemo, mi!
ti to, Johnny. Započeo si gusarski trend papiga. Možda ipak nisi Denka otpadak. I tata bi bio ponosan na tvoju hrabrost. I ja sam. Sjajno! Znači, zaboravit ćete da sam ukrao vremeplov kućicu? Ne! Da, nisam ni mislio. Vježba! Johnnyjeve turbo igračke. Jesi siguran da želiš igrat Kupi psu cheeseburger? Ne! Igrat ćemo ovo! Lijevi kroše, mrzim tu igru, uvijek se neko ozlijedi. Daj, baci kocku, ti velika dlakava beba. Spasio sam te iz šinteraja i tamo ću te vratiti. Sad blefiraš, totalno me voliš. Znaš da je tako, voliš me. Daj, baci kocku! Da. 1, 2, 3, 4... Lijevi kroše! U redu sad ja. Bez lijevog krošeja, tko uopće radi ove glupe i opasne igre? Ovako! Otvaraca ne šokiraj sam sebe i vreća iglica! Dosta mi je ovog. Nema više igračaka od tvih tvoraca u ovoj sobi. Počinje Vekov natječaj i možete dobiti novi za klince super akcijski Robo Friend. To je više od igračke, to je najbolji friend od metala i plastike. Volimo te, Robo Friend! Natječaj! Osvoji Robo Frienda, tako da nam pošaljete svoje ime i adresu. Puno pošiljaka, malo dobitaka. Ovo je ovako frajer, sigurno obožava klince ako tako daruje igračke. I naša mala količina prijavnica će nam donijeti nagradu. Poštar! Super, sad moramo čekati da dobijemo našeg Robo Frienda. Dobio sam Robo Frienda! Dobio sam Robo Frienda! Igramo! Molim te, igrajmo se još. Znam jednu igru koju možemo igrati, a zove se Sakri se u drvo! Hej, je li još ko u gradu dobio Robo Frienda? Hej, što je to? Mi želimo glupe Robo Friendove, ali ne želimo ući u njihov svijet igračaka. Zašto bi Vako darovao toliko igračaka? To nema nikakvog poslovnog smisla. Onda možemo dobiti vaše? Da, rekli smo, glupi su. I rekle su da unutra imaju neko iznenađenje i pogledala smo i nema ničeg. Klinci u svoje sobe odmah! Iznenađenje! Sa svojim novim opakim igračkama riješit ćemo se svih klinaca u gradu, zahvaljujući Robo Friendovima. Gospon, pošto ti klinci kupuju naše igračke, nije dobra strategija da ih se riješimo. Ma neću ih se riješiti, ja ću ih zatvoriti. Pustite film! Krivi film! Tako da više nikad ne čujem njihova cviljenja ili da dobijem prehladu. Ili da me pogodi lopta dok vodim svog psića u šetnju. Moj plan je briljantan! Svi ste u kućnom pritvoru dok ne odrastate. Iznenađenje je da su zli! Zašto bi ovako učinio tako što? Šetam svog psa i nema cviljenja, nema kihanja i nema napornih lopti. Niste li zabrinuti da će se roditelji boriti za slobodu svoje djece i pobuniti se i ne kupiti jednu Veko igračku? Ne. Oslobodite našu djecu, vi roboti. A
da ih pripazimo dok vi pođete na neki ručak ili idete u kupovinu. Ajmo mi na ručak, pa onda u kupovinu. Dosta! Ne dopuštam da neko kontrolira moje djetinjstvo! Borit ćemo se za pravo na igranje! Daduki! Idi! Ajde! Idi! U redu, trebamo plan B. Moramo da našeg Labosa pronaći način da zaustavimo te robote. Ali u klopci smo i ne možemo do Labosa. U stvari... O tome ćemo kasnije. Haha, ali sad je vrijeme da pobjedimo te zločeste igračke. I to mislim na vas dvije. Sagradite nešto što će ih uništiti. Minuticu, molim. To su bile 2 minutice. Zaustavite se, glupi roboti, i pustite djecu da se igraju! Ne bih rekao. To su vrlo opasne igračke. Onda ćemo iskoristiti igračke protiv igračaka! Molim? Pusti film, molim! Hehe, ups, krivi film. Turbo igračka ekipa. Oni sigurno mogu razbiti ove glupe zle robotukce. Uostalom, nemamo više ideja. Da, dobro, a kako da ih nađemo? Zadnji put kad smo ih vidjeli su otišli iza horizonta. Kontaktirat ćemo ih sa turbo igračke ekipa signalom, kojeg će Suzimeri sad napraviti. Daj nam minuticu. Bilo je 2 sata. U redu, mora postojati neki drugi način. Ova pjesma je za daleke etere od Johnnyja posvećena turbo igračke ekipi i zove se Spasite nas jer su nas zarobile zle igračke i želimo se igrati. Opet ništa. Neće doći. Nećemo se više nikad igrat vani u dvorištu. Nikad više. Kako su djeca tužna? Stiže turbo igračka ekipa da ih razveseli. Mi smo cijeli dan tužni. Svi klinci u gradu su tužni. U redu, bili smo na plaži, oprostite. Eto, u čemu je problem? Zločeste robo igračke su nas zatvorile u našoj kući. Razumjeli smo. Turbo igračke pokret. Opa, to su opasne igračke. Ovo je propast! Hej, što je njemu? Izbili smo baterije. Biće on dobro. Ovdje piše baterije u paketu. Ali ne više. Trebate biti zabavni i odvući nam pažnju. Mi smo igračke, to nam je posao. Sredimo ih onda. Hej, robot tukani, uhvati ovu grickalicu. Sad ste bez struje. Oho! Da! Da, 2 sredjera, ajmo još. Ale igračke, pazite sad. Sloboda! Uspio si, Johnny? A sad moramo osloboditi drugu djecu u gradu. Na nas si Točno, trebate našu pomoć. mislaju. Što ne kažeš? Što se događa? Što je s mojim zločistim robo igračkama? Gotovo je ovako i gotove su sve tvoje zle igračke. U redu, ko je za to da prekinemo sastanak? Bježmo!
Dobro, ulovili ste me i što ćete sada? Poslati me u zatvor? Moji odvjetnici će me izvući. Ne, šaljemo te na jedno mjesto da izvršiš dugu kaznu. I koji će te naučiti da ne smiješ biti zao. O ne, samo ne ovo! O ne, samo ne to! Što, to je samo vrtić. Vidi onog smiješnog malog čovjeka! Yeah!